Mai ko huai na ta gui khalu maling mai YouTube channel be tun rei net la mai thon riu dare asai June dari kathum kum sing nei na chui na pungu the Confused Tamanglong local newspaper king in sam the call Tamanglong June dari kanai All Naga Students Association Manipur tung Naga District Wai Khau Khong rik dai na ta chat government offices picketing June dari kanai khau rik ka hau kan mai khau Tamanglong khau ni rong mai Naga Council Tamanglong Longren Rongmai Naga Youth Organization Manipur, Tamanglong Longren, Rongmai Students Organization Manipur, Tamanglong Longren, All Inpui Students Union Rui, and some don't protest at Machuang na government office koi ting kan he. And some don't protest the Indo-Myanmar border khau fencing that kaiba mai kani free movement regime, lagan kan may tanut ni mak may indaw na tit kai kan tuangi, Tamanglong khau asai and some don't president, TH Angte Sang Maring Resign District Magistrate Tamanglong SDO Office Bank Khanibai me Government Office Nun Tuang Gate in Bang Tat Kanei Government of India Rit Naga Mitong History Ram Khani Mansai Gwai Hai Unique Sumaye Tuna Recognize Sulau Pamsini Government of India Rit Policy Kaza Kasiam Patlana Naga Mitong Rights Ramdui Khani History Ta Thau Sulau Makna Bami Tuna and some President Rit Sakani Mizang Ri UNC Naga Women Union and some Tong Unit Gwai Tribe ho square tong machuang lau may bang kau free movement regime lagan kan mai Khatni Naga homeland kau border fencing tan ba mai ta nut ni mak mai indaw na ensam re agitation hai Manipur Hill District wai kau office picketing tat kai na bam jongi tuna angte sang maring te ri sakane Government of India ri Naga mai kuwaita kalang tipat in bukhang karamba mai thiak hai Naga squaita direct challenge sutwang de Khatni Naga mai tong birth rights ta chakwang sumak mai tan de Naga mai kuwai ri Government of India tong divisive policies ta nuklonga magi mi tai Naga nation le Government of India ka khau agreements nai laukan mai te le bai the tuna sakane Government of India ri framework agreement ta chakwang sulauni na de kumna free movement regime Lagan lat metai kaloi na laudan ni na de Khatni Naga homeland kau border fencing hai in thak launi na de tuna sangwai kani India hai democratic country de kumai zangri Government of India re democracy tong lam ta thai launa Naga mitong rights ti hai chakwang sulau khang sangwai kani June dari kanai nung government offices picketing that kai kan make khautai government office gate nun khau slogan azu stop sinister policy of Government of India to further divide Naga homeland Nagas are one no fencing in between people's movement against the scrapping of FMR and imposed border fencing construction amidst Naga homeland naplau kane Government office nun think that kan may tai Rongmai Naga Council Tamanglong Longren Chairman Aryang Panmai Rongmai Naga Students Organization Manipur President Dai Chui Kyang Mai All Inpui Students Union President Lanhungba Barem Rongmai Naga Youth Organization Manipur Tamanglong Longren Chairman Musin Rayang Kaniuni Kazao Kane Guwahati June tarik kanai Assam khau Bharatiya Janata Party leader akhadrui tuna tingkum damru na kanai tak mai puita kapum zuan mai khang kasiam lau mai sang June tarik kanai nung Jabalpur Madhya Pradesh khauri nim kanthi saba mai puitai kai dai khau tan phu khang gut kan chwangi tuna police rong official ri June tarik kanai Monday khau ti thai kane tuna puitai Guwahati khauri kum na June tarik khat khau tai Gatha police station khau complaint files lau kan chwangi complaint khau tai hotel tung kai pau khani BJP leader da khwai ti kane hotel khau tai tan ti tan lana tan phi niti mak tuna kata kapum sukasi lau kan chwangi tuna sakane Suryakant Sharma, Additional Superintendent of Police, Jabalpur Rural Zone 3 Rui. Chamla Mikhausa in Daukan Methailina, Hotel Kaipau, Atul, Chaurasia le local BJP leader kanaita complaint hilaina nim kanthi kumna complaint kaukasau mai settle alias Mathura Dubeta tu police street nim tau makna bamdi e tuna sakane complaint khote tuna puiti hai zuat mai dukan khauta nai the tuna Jabalpur khau induang gutkan tongi tiki Chaurasia hotel khau tan titan kan tongi tuna sakane complaint hilaina Bharatiya Nyaya Sanghita khani Immoral Traffic Prevention Act kum singkhat phaiski ringuna churuk bangkau case registered sukan tongi kumna Kauresia ta court khau phungpat metang zangru na pada judicial custody khau laukhang order pa laukan ne FIR thelai na tuna puitai me kum singnai ni chuina kathum khautai Jabalpur gutkan tongi kumna hotel khautai tingkum akhat kapak tan ta anna gwangkan tongi tuna sakani Additional Superintendent of Police Anand Kaldagi thelai na preliminary investigation tat kai megan khau accused nun tai tatkan megan khawni Northeast Strong State Assam le Meghalaya khawrituna nunda tan phulau khang induang gutna kan niupum suan mai disulau rap mai record nai bam thi tuna sakane
Tamanglong June tarik kanai Tosim subdivision Kaulung ba mai nun ri katup matat kalu ba mai chang khat ni lifeline chang khat su ba mai Tamanglong 2000 bio azuram intaw kasiam jadi ba mai national highway pheka tamru na chanai Tamanglong to Mohor Road hai felong le nantiram tu ka khau chang malai panglau kai meri tatkan da nu makna bam thi kumna mi tong ka khau tai chang bam akhathu chang ka kuaina chang bang biak pang tat kan meri ka siam dat ka tam ni mai ka ga la bam nu wi tu na nam mai nun asa gre sa ka ne mi da khau jun bu gwang meri school injam na azure summer vacation khang kaniu kai luang tat chadi me gan the tiki chang pup nu mak meri kung mai ti lau bam thi mi da khau chang tat lau rai me pang hai ni ka tam lau dat mak meri gari tat ka lu kung mai lulung khau bam bami tawsiam subdivision tat ni mai Tamanglong khari kai phundai kilometer phai kha tri kai lana tawsiam bia kilometer rik siruk ni ta dat nu we tiki mi tuang chang hai thu phai kha rik chat kilometer daw gut na tat ni kumna kai phundai khawri tawsiam headquarter ngang me chang ni condition gai ra mak mai ri tat kalu mai nun khang kung diak mai tilaw nu mai tung nai na bam die mi lung khau chang pum gari rui tat kung mai nai mi sang ri man sai gan sang thu phai chang tat kalu dat bam nu we mi da khau nam tong leaders nun rui intun tiang kai bang me khau hai ka zinai mi nun khau nam mai nun khang ka khat lo na chang hai ka tam lo da chai khang sang hoi ba me Tamanglong June tarik kanai Deputy Commissioner Tamanglong Dr. L Angshim Dan Sawari May tarik damru kum singnai ni na pung khau NFSA tuang fair price shop azen khang order tipat kan me khau ration agent goirui NFSA ration card holder list dai FPS building tuang wall khau naplau khang ti thai kan thi kumna card holder list khau tai beneficiaries akadri napsam in phang ni mai sing tai ni hi lau khang ti thai kan ne mi da khau fair price shop khau ration card or beneficiaries azu naichu khani revise allocation azu naichu tu mai tai district website tamanglong.nic.in/caf-n-pd/khau zalo nupni tu na ti thai kan ne FPS agent goi rinap sam inzat ni mai ma khau zang nei khadra mi thai na inai hai local daily newspaper khau publish sulau khangi ti thai kan ni khani ration card holder goi rinap sam inzat ni mai ting mek dai thai nu khang information hai ti chui na ti launi nei tu na sa kan ni mi hai FPS agent nun khauri nap sam aman ma khang khani NFSA ration card holders nun nap sam gwang la mak mai khauri kadau cha mi dai la ma khang mi tong tan hai sin thau tongi tu na DC Tamanglong ri social media platform ko sa indau kan ni Infal June tarik kanai Infal kaidai lung khau luang ba mai dui thua goi dui tong level han kaidat ka hau ba mai lung khau Infal tong dui thu mai level han kaidat ka hau na bam the Infal lung khau luang ba mai Infal river Iril river kha ni Lilong river sai dui level de law nai tai khang swang han kaidat na bam the tu na official tong cham de ri ti thai kan ni kumna dui dai mi khori si swai mai pa nu mai hai raw kai bam the tu na sa kan ni Infal river high centimeter ru na chanai point pongu han kai bam thi Lilong river ri centimeter phainai han kai dat na bam thi kumna Iril river ri centimeter phakha ringu han kai dat na bam thi tu na official tong cham de ri ti thai kan ni Infal tung dui thua gwai dui tuang level han kai dat na bam sini siswai me panu me tuang nai na bam me lung khau authorities nun rui tak mangna zausin ba mi tu na sa kan ni Infal June tarik kanai Union Home Secretary Govind Mohan khani Intelligence Value Ton Director Tapan Kumar Deka kanai rui June tarik kanai nung Churachandpur District khau Gwangtang launa Manipur tong la du rui kung mai ariuba mai internally displaced person khang relief team mai lam khau high level review tat kai kan thi Union Home Secretary khani IB Director kanai ta Manipur Chief Secretary Prasan Kumar Singh Director General of Police Rajiv Singh khani bai me senior officials dun rui induak na Churachandpur tong relief operation lam khau inspection sulau kani khani kaniu kai sam galau na tat bang mai nun tani parira tat lau tane Central Government Official Team Tairi Dorcas Locality Community Hall khawni tat gwang lau na Union Home Secretary Tairi initiatives azu integrate sulau tani mi pang khawte Rural Self Employment Training Institute bang khawri Women's Tailoring Center ni kazau kane mi tuang mung khawte local communities ri kaniu tong traditional phai dignitaries nun khang tilau kani Class 1 kori Class 10 in some na nun kaniu tong leri khau sutri ba mai nun ta kada pat lana dignitaries nun tairi certificates of merit ni tilaw kane Joint press release May tarik damru kum singnai na na pungu Model Village Tamanglong Ward number 3 tong Women's Society khani Youth Club tong General Body Meeting tong lading thelai na Model Village tong jurisdiction lungkhau Nisa drugs zau zuat meta thing di kho tuna dim lau mai tai me tarik chu in secure kum singnai na chu na pung nong Women's Society khani Youth Club kariuna zau zuat mai goi ta totally thing di kho tuna lading la kaloi la da the mi nam kau hai tu zang in ba launa kachin corona man sai re hausi mai thia khau tat ba mai goi ta ni tat mai action la pani
กะลำทุมีนำให้นิคริสเตียนไม่ไกลลวงอาคาสุไมลุนเลียนปัดขังกะเกอินทุกนันไนที่ติกิเจ้าจวดไม่นายที่มีจังรีดูจังอินบาเหล่านาอากายอากีกัดสินกโรไม่เจียไข่ไกกูบัมเทนิซาสินสูเขาเรมันใส่ปันดีอาจุนี่ตัดกันเทกุมปุยจังรีมีนำลุงเขาบ้าไม่กวยรีมีเจไฮป้าเหล่านาเจ้าคันนี้นิซาปวดกวยไฮจุนตริกรุนปุงกุมสิงได้ในจุยนปุงลุงเขาจวนอินทักเล่าขังจังหวยนา warning ที่กวงไม่ตรงที่มีลัดบัมที่ไฮเท่าสุเล่ามักนาจวนเลียมบ้าไม่กวยรู้เขาทุ women society คันนี้ youth club ริตัดไม่ action ลาบนี้ที่ไกลลวงไกกันไม่ตัดลานีนาเจ้าคันนี้นิสาปวดกวยไฮจวนอินทักเล่านี้ที่ตัวไม่ดุมไกไม่อินดาวเวบายลันสิงเลียวรอง my president model village women society ไกจุลุงกับ my president youth club model village ปอนำดีเลียวปาน my secretary model village women society นำเนดียังปาน my secretary youth club model village Christian Heritage Institute Class 12 Admission Counter High Cherubs Campus เขา Summer Vacation ดักขัง Safe สลาวนาบามี Class 11 จง Last Date Admission High June ตริกสนัยกุมสิงในนุจินปุงูตำแมงล้องติงไหนลวนดุนง่ายบูตริกกระทุมกุมสิงในนุจินปุงูเล่าชวนกาลานติงสินสิงบังติงริวปุนีดุนง่ายบูตริกปะไดกุมสิงในนุจินปุงูเล่าชวนกาลานติงสินสิงบังติงริวปุนีไม่กูไว้นะกิ้งอินซุยนะกิ้งเล่าไม่คำตากุยคันเลี้ยวมาลิงไม้ YouTube channel เบกจนเรกงานมากงาทวนกูไว้อาศัยเครื่องทูจำให้เขาเริงงานแล้วที่อินทวนเราทวนควงรูปมาขายไกลไม่กันรุยกิ้งอินซับดะละโคทวนกูเท